حي على الفلاح الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ويرسلون الحق ورسلهم يا عباد الله فاز أسمع الله تعالى جل الكريم وصلى الله عليه لا يشرك الرجيم ولا ولد بشيء مفروض نشهد أن محمدا رسول الله بشير الصالحين صلى الله tidak ramai oleh seorang laki-laki Allah bin Abdul yang dalam riwayat hadis dan seterusnya. Artinya bahwa laki-laki ini sekalipun buta tua, miskin, tapi beliau adalah seorang sahabat yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dalam riwayat itu disebutkan beliau benar datang mengadu kepada Rasul. Nah, seorang laki-laki buta yang datang kepada Rasulullah SAW. Waqala ya Rasulullah